Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari pas hari Jumat, sudah mau pukul 12 siang. Kali ini kita mau pergi dulu sholat Jumat di Masjid Al-Islami, Al-Markas Al-Islami di Jalan Sunu. Ini kita buru-buru ke sana supaya tidak terlambat. Kita berada di Jalan Petarani. Ini mulai ramai jalan. Jadi kita menuju sekarang ke Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar. Tall buildings, as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. We shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The life's so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Oke, kita sudah masuk di gerbangnya. Berapa? Mana kacisnya? Oke, kasih.
Nah, jadi tadi itu kita dikasih biaya parkir Rp3.000. Jadi yang saya ingatkan, kalau masuk begini minta kertas parkirnya. Sekarang kita bingung cari parkiran ini. Di mana ada parkiran? Oh, di sini coba. Bisa masuk gini. Sini dingin. Situ. Apa di situ pohon? Ada mobil? Tidak mau masuk ke sini. Oh, cari parkiran. Bisa kita lama. Saya mau cari parkiran yang biar orang pulang kita aman. Tetap di sini. Ini kita sudah dapat parkiran. Ini suasana di parkiran. Kita sudah aman parkirnya. Tawarok, es cendol tawarok. Nah, ini suasana. Sini banyak jualan. Selain tuntunan wahyu, juga kebiasaan artinya menempatkan sesuai urusan. Apa pandangan orang lain, apa pendapat orang lain. Maka bisa berkata kita dari Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud ya kalian. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masuk dalam, Ustaz. Mana?
Gara-gara ini sandalku. Bentar. Iya, ambil sandal gue terasa. Panas ini, panas. Lebih panas itu yang hitam. Sana pulangnya dulu. Oke, sekarang ini kita sudah mau balik. Sudah sholat Jumat di Masjid Islamic Center. Kalau kita ke sini bawa kendaraan mobil, ya perlu sabar. Jadi tadi itu, ini sekarang sudah 1:30. Saya tadi perkiraan setengah jam ke depan baru saya keluar. Ternyata masih ramai. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We lay awake in bed, the glass so loud as the hours